سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم. طه كنت كادي كجياد حروف المنقطعة سيوناتم في وبنفير طه بمعنى يا محمد. طه يا محمد بيأدي أن إنك تفسير ابن عباس. ما أنزلنا من جيب نرالي عليك إدوما القرآن دي قرآن لتشقى فيها تنبو فيها صنجو من جيب نرالي دي إلا تذكيرة سيونا واجو يا واجو لمن يخشى ونندئه له الله. بمعنى ka qur'an on jippi yamiri ne laado yo wadu salatu tahajjud jemma o laati kanko ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam kana qabla dalika yajtahidu bi salati al-layl o laati hari mo tinnotono moƴƴa fi julugol jemma hatta tawarramat qadamahu ha teppe makko den watti ɓuutude feccuuji ƴen yalta fa khaffafa Allahu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala on hoynani mo foygintiniremo bi hadhihi al-aya sabo aya do fagala la dali taha ya Muhammad menen men jeppiniral nde qur'anare ma fi ya sonjo ko ya immo juula ko hawri tanzilan jippagol nde qur'anare mimman khalaqa al-arda ko immorde kawon Allah jo tagudo leydi ni was samawati al-ula e tagudo ɗi kammuli towdi. Arrahmanu Allah ala al-arshi kaka hoore arsi makko istawa woni ko fotondiri. Allah wi'etake hinu ka woni wo, Allah alaka woni wo, Allah alaka leydi, Allah alaka kammo, Allah alaka ndiyan, Allah alaka hurgo. Allah kaka hoore arsi makko fawqa sabu asamawati ka sengodo jeeɗiɗi kammuli bal gandal makko ngal yi'ugol makko ngol e nanugol makko ngol e famugol makko ngol hino ka woni wo ka woni kala ka wonɗa kala ko huuɗa Allah hino sutima himo nande hitoma himo andi ko jokkuɗa kono o wonda e ma ɗon. Arrahmanu alal arshi istawa lahu kanko waɗani ma fi samawati konkoni ka kammuli wa ma fil ardi e konkoni ka leydi wa ma baynahuma e konkoni hakkunde majji wa ma tahta thara e konkoni ka sengo leydi wa ma tahta thara e konkoni ka sengo leydi yon noon kokoni ka sengo leydi ɗo ya'lamu Allahu ma tahtahu ko raɓɓiɗi kon ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko woni sengo leydi ton sabu wi'ama no ɓe addiri ka Ahmadu Sawi wonde manna ndi leydi kaka koye hoore ndiyan ndi woni ndiyan ɗan kañum kadi kanjan kadi koye hoore fetere kanjan kadi ɗan woni nden fetere kadi koye hoore ngaari kañum kadi woni amma noon ndi ngaari ɗon koye hoore honɗum woni woɓɓe inni ko hendu ndun woni ko jogiti ɗum ko hendu ndun woni wifude ley ton toujours haray ndun hendu ɗon kadi koye hoore honɗum ndun ɗon kadi fawi ko ɗum waɗi ko raɓɓiɗi kon Abdullah ibn Abbas ka tafsir makko o inni ya'lamu Allahu ma tahtahu sabu ko neɓuɗen wolude ko ɗum ɗo leydi ndin koye hoore ɗum ɗo waali ndiyan ɗan kadi koye hoore ɗum ɗo waali ko be on sakkitorum be adden hoore ɗum ɗon kadi koye hoore honɗum waali ko raɓɓiɗi kon wama tahta sara e konkoni ka sengo leydi wallahu a'lam. ala dali o intajar sa feññini bil qawli konngol maasi a suuɗi konngol no fota fa innahu no Allah ya'lamu mo andi asirra ko suuɗi kon wa akhfa ko feeñi kon. Allahu Allah la ilaha ala reweteɗo e gonga nafarewɗo lorramo rewali illa wa sona kanko Allah lahul asmaul husna kanko ni jeyɗo inɗe moƴƴe ɗen inɗe labaɗe ɗen o kanko wodani ɗe. id hal ataka tawsi arima hadith Musa yewtere fi annabi Musa ɗo kadi ko qissa annabi Musa ka suratu Taha ɗo e ka suratu Qasas ko ɗo qissaji annabi Musa ɗin ɓuri wonde. kanko annabi Musa qissaji makko ɗin hino ɗuuɗi e alqur'anare nden ɓuri dendanangal annaba ɓen si wona mo qur'anare nden jippi hoore mum bi mana nabiyana Muhammad hedditiɓɓen fof annabi Musa no ɓuri kono qissaji makko kadi ko ɓuri wonde koye suratu Taha e suratu Qasas ɗo qissa hino woni début o fin fo muɗum hara hino timmi muɗum surtout ko suratu Qasas ley. wa hal ataka tawsi arima hadith Musa yewtere fi annabi Musa idra naran tuma nde o haynino ndaygu bi mana ɗum ka kaw iwtata Madiyana ka annabi Shuaib alayhi salatu wassalam fa qala wiyani l ahli ɓeygure makko nan bi mana ɓeygu makko ko ɗum woni e maccuɓe makko ɓen o wiyani ɓe ko ɗum woni fanda ɗon li ahli o wiyani ɓeygure makko nden imkutu ñiɓe habbaɗollan ɗon sabu hari on so mati niwre lorriɓe ɓe hatto jini heɓugol ndaygu jangol lorriɓe ɓe hatto jini heɓugol yiite ka ɓe iwlo ɓe mator yiite moƴƴa ɓawo hayni kenon ngun ndaygu o inni o ɓeygure makko nden habbo ɓe ɗo o ɗaɓɓanoya ɓe yiite o wi inni min anaso mi haynike to narani yiite la'alli no gasa min atikum mi addanayon
min ha immorde e gundey goɗon ɓe qabasin jolɓi ko waweten daygi norde hendoɗen laawol ngol yahen aw ajidu ɓe qabasin jolɓi ka waweten iwlade aw ajidu mami heɓa alannari ka hoore ndaygu toon ka ndaygu ngu woni toon fudan kono tindinana en laawol ngol saabu har ɓe woppi laawol ngol ɓe majji laawol ka ɓe duwa rewde ɗum juste iwgol madiyana yaha misra tawi ɓe woppi laawol ngol seeɗa tawi noon ko Allah hoddiri yo ɓe woppu laawol ngol ko fi yo ɓe rew e nde ɗo ayde wiyetende bilwadil muqaddas tawi ko fi yo ɓe rew ɗon kanko e Allah subahanahu wa taala wooda ko ɓe yewtidi wooda ko ɓe haldi o waɗa mo ne laaɗo directement o yaaka fir'auna lanatullahi alayh o wiɓe habbelan ɗo mi haynike ndeygu gasa meeɓa no yayi en toon julɓi ko wawen iwlorde ko wawen yonnorde ngu ndeɗo niwre mano gasa mi ɓay ko tindinana elan laawol ngol toon ɗum ɗo arani holli dey ko gorko wonata kurkadu ɓeygure muɗum nde saabu o jooɗaki o comporti mo wawno inde jiyaɗo makko go mamo wawno wiide ɓeygu makko he jogui yaha ɗaɓɓano ya en hunde kaari mo wawno ɗum enen heewi e worɓe jongalleɓe ko noon ɓe woniri kamɓe ko jooɗagol comporto nela ɓeygure nden kanko ɓa o hayni ko wi habbelan ɗo min miya donc hare koye en faamu e gorko on ko kanko woni kurkadu ɓeygure makko nden nelaɗo Allah sallah sallam maaki hayru nnasi khadimuhum ko ɓuuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ko kurkotoɗo maɓɓe o ɓe wi kadi e tafsir ji nokkugo toujours ka Ahmad bun Sawi saabu ko deftere tafsiru nde no moƴƴa wonde manna tawi sonnajo makko on ko sowiɗo tawi jangol ngol noon ɓittinima o wi o wata feƴƴude ɗon o heɓal ko wiyete kon ndaygo Allah subahana wa taala holli mo ngun ndaygo falamma ataha ɓawo ari ha ka ndaygo ɗon nuudi o nodda onan hito no noddamo ko alda e yigol koni mo noddude kon ko alda kadi e andutugol ngo ɗo hito ngon hito wiya Musa inni min o wonɗo wowlude ɗo ana rabbuka komin woni joomima fakla yuppuna alayka paɗe maɗa ɗen innaka sabuno an Musa fewndo ɗo bilwadil muqaddasi hiɗa e ayde laaɓunde ko ɗum woni towa fotodirde sababu ko Allah subahana wa taala daaliri kon yo annabi Musa yuppa paɗe makko ɗen wa kanat na'lahu min jildi himarin mayitin wo paɗe makko ɗen ko paɗe guril mbabba mayba harmi donc noon hiɗon andi mbabba no harmi feere ko tawi komba mayimba harmi mba hirsaka ɗum kadi ko harmande feere ko ɗum noon ko ngil guril woni ko moƴƴina paɗe makko ɗen ɓayi ɗum ɗon na laaɓuɗe ko ɗum waɗi si Allah subahana wa taala on yamiriri annabi Musa yuppa paɗe ɗen hollaali ko waajibi woni mbi mana ko yo yuppan nun Allah paɗe ɗen kono noon mawɓe meɗen ɓen kamɓe kadi ko ɗon ɓe ƴetti ka teddingol mawɗo mo yo goɗɗo yuppan e goɗɗo paɗe kono noon na yen wattu ɗum nde wan wanami ihtartuka mi suɓikema fastami i jentolima yuha kona wahinede kon e ma innani ana Allah andu min komi woni Allah komi woni Allah rabbul alamin komi woni Allah taguɗoma tagi kala hunde la ilaha ala reweteɗo illa ana sona min o mon ɗanande hito mum ɗo faɓɓudu ni rewan waqini sola ñiiɓa e julde ndelli rikiri saabu jantagol fiyan andita fiyan inna sa'ata ko ayu Musa andu ko wiyete darngal atiyatul ngal ko araygal reno e maggal gollal ngal a sikkay annabi Musa ala andike ko hindutuma non ngal arata Allah daali akadu mi eɓɓi o fi hande mi suuɗata fi darngal ngal hara mi andinali goto li tujuza fi yo yoɓo e nden ñande kullu nafsin kala on keɓima tas asabu koki golluno kon mi torikema tun noon an Musa fala yasuddannaka wata sakkoma an ha e gollugol fi maggal malla uminu biha on mo gomɗinali ngal kala mo gomɗinali darngal sa tewtikemo o wonay taƴa taƴinora o accata an kadi juula o accata hoora o accata gollana fi darngal ngal kawni ɗon o gollali o accata an kadi golla watta ɓa o jokki hawahu ko welatama kon watta welsindo jokka on ɗoftoɗa on fatarda sakko halkoɗa ko ɗum mari komi haalanayma Musa nde tawno mi wi'i mi suɓi kema haray ko be mi conseillé ko be mi mana mi holli giggol on sumati tawi kanko annabi Musa alayhi salatu wassalam hino woodi ko tuggi ka junngo makko ñaamo bi mana ko wiyete kon tuggordu Allah no andi ko honɗum o jogui o wiwa ma tilka bi yaminika ya Musa kon ɗoni ka junngo ma ñaamo ɗon ko ayo Musa gaala annabi Musa maki hiya asaya ɗum ko tuggordu andunni ya Allah atawakkau alayha miɗo tuggorandu go'o wa hushu biha miɗo soggirandu kadi ala ganami dammi an ɗin mi woppa haako mi jonna ɗi ñaama mi woppa ɗi kadi mi soggirandu ɗi kadi fii yo ɗi dogu nan yaha fii yo ɗi few e laawol ngol bi mana miɗo soggirandu dammi an ɗin miɗo woppiranandu kadi haako ko raɓɓiɗi kon Allah waliya fiha ma'aribu ukhra miɗo mari e ndu golleli go'o kadi ɗuɗuɗi ko ayo Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa yewtali ɗin golleli ɗon kono toujours hiɓe addani en ka tafsirji seeɗa
ɗenni on ma'aribu ukhra hino jeeya e mum so yehi ha e tumbere boowal ma e tumbere sahara ka nange woni o cikkay kayru tuggordu ndum ndu wona ɗon leggal wilita wona haako heccuɗo ko wona leggal wilfuɗungal o heɓa ɗoodi ka o sora o fowto ha lerde o hucciti o yehi o nannga ndu kadi wonta tuggordu o nannga laal makko ngol o yaha tuggordu ndun ko wondu mu'jiza ndu tuggordu e hajarul aswad e hajaru Moussa e khatimu Souleymane alayhi salatu wassalam e ko nanditata e piiji ɓoyi ko jeeyaɗo e ko baba meɗen Adama alayhi salatu wassalam jippori e muɗum iwde e muɗum kaaliyanno kono ko andingol e goɗɗo koyensata goɗɗo ha ɓa Allah landike mo ko honɗum waɗata ndu tuggordu o yewti ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo o wimi ɗo mari e mayru golleli go o kadi Allah subhanahu wa taala ɓa o suuɗi ɗum ɗon o jaɓa alfeññinde ndaare Allah teɗotoɗon lande taake muɗum enen kadi wona yen ɓiƴƴidiri ha feƴƴita Allah no faalamo andinde andu tuggordu no mari golle goo kadi aranaɗe o andi ɗin fof qala Allah dali alqi ha ferindu tuggordu ma ya Moussa fa alqa ha o ferindu fa ida hiya tawi tuggordu no hayyatun ko buddi molanadi tasa hindi yaha qala Allah dali hudu ha nangutu noon tuggordu ma ndun kadi wala takafa wata hulu saabu hari kanko annabi Moussa o huli so nuidu ha aray men ruttandu sirata hal ula min artirandu e mbaadi mayri aramiru ndu si ɗum feƴƴi wadduma mo takku kadi yaɗa ka jungo ma ngon ila janahika faade ka leynuki ma takhruju ngo yalta e baydaa ko ngo ranewo ɓen min gayri suu'in ko alda e bone ko alda e ñaw aya tan ukura ɗum ɗo kadi ko mandego komin waɗiri ɗum Moussa linuriyaka ko fiya men holle min ayatina al kubra immorde e mandeji amen ko ɗum woni ɓurɗi janɗude ɗin al azma bi mana ɓurɗi mawnude ɗin jon noon mi waɗima nelaɗo ila ɗo idhab yahu ko komi jonnuma ndo tuggordu e ngo jungo ko preuve ji ɗin yahu ila fir'aun ka fir'aun waajoɗamo innawno kanko tawa o bewi directement tawi kanko annabi Moussa alayhi salatu wassalam ko o ñondojo ko sabimbini ñondo yaagal makko ngal ko qissa juutuɗo ko probléme feƴƴinoɗo hakkude makko e firawna lanatullahi alayhi toujours ka woni boobo mi wataɗo de on qissa o noddoya ka numéro ji 67 60 53 09 ma ɗum siko orange waɗon 68 so telgi 60 intercel 63 fo muɗum même numéro o nodday ɗon mi addoya qissa on inchallah bi rahmatillahi wa bi awnihi tamaman no timmiri kanko annabi Moussa ko o ñomdojo qala wi Allah rabbi jumi am ishrah li sadri yanñanam ɓernde anden go'o annabi Moussa ko aaden hari tiiɗa ɓerndejo kala ko yani haray ko yaawi kon haray o hiɓɓite o monite o wi go'o yanñanam ɓernde anden ta kala komi waɗa he ƴay go'o wa yassir li amri niminanalam fiyake an ɗe saabu si fiyake ɗen satti kadi mi tayfi ɗiɗi wahlul uqdatan firtanalan finde min lisani fiɓindo nden ka ɗengal an ha mi woni ñondojo yiɗen ɗum no saɓe mbini no mari issa jano fiɓagol ngal ɗengal hara simi wooli yaftahu qawli yimɓe ɓen faamay konngol angol kadi waji alli waɗana wasiran premier ministre wallidirteɗo hara noon naya suɓu emo suɓuɗa wo de Allah min ahali hara ko jeeyaɗo e ɓeyguro annabi mana hara ko jeeyaɗo e musidal al ngal mana ko jeeyaɗo e famille an on enele kadi Allah hande ƴettatamo ƴettuɗa o e nder famille an o Haruna akhi waɗanan hara ko musidɗo an on nene goto an on annabi Haruna waɗanan on ɗon premier ministre wallidirteɗo usdudude hi teɗiniri on ɗon asiri golle an ɗen teɗiniri on ɗon fiyake an ɗen tode Allah komi faala wa ashriku kafudumo fi amri e fiyake an ɗen ɓawaɗila annabajo ne laaɗo faala ya kafu men kankadi waɗamo annabajo kay nu sabbihaka fiyo min sobbu hinanama kasiran ko ɗuuri wonade kuraka men janto e ndema nden kasiran ko ɗuuri innaka noon Allah kunta alatike binaya min basiran ko a sutiɗo Allah subhanahu wa ta'ala annabi Moussa alayhi salatu wassalam landi Allah ɗe lande ɗo yo jaka ɗum ɗo hino holli mo ardoto ko be o heɓa ɗengal laaɓungal jawata ardade ko ɗum waɗi si annabi Moussa addi on charti ko be Allah waɗana mo ɗum Allah subhanahu annabi Moussa addani ɗo Allah toɓɓe ko be Allah rampilanamo ɗe ja mo gaynayi haaju wonata aaden ñaaɗuɗo wonata aaden sokkiɗo ɓernde wonata ta kanko ko ala nawrana metteme sa mooɓay ɓeygure ma sa ardu to jama ma sa laamoto jaga kadi a wonayi aaden fertiɗo ɗengal laaɓa ɗengaljo e jak kadi ko be heɓa wallidirteɗo heɓa ko wiyete comme premier ministre jaka so tawi woni koye golle maɗe yo e jaga kadi etagol mo muɗum on heɓa laamu heɓa yeeso yaagal ja ɗum hino ka nder Qur'an musidɓe julɓe jaka wallitagol mo muɗum o ha mo muɗum on laamo wallitagol mo muɗum on sutena mo muɗum o ha mo muɗum on heɓa yeeso yaagal jaa ɗum ko stature annabaɓe no jaa ɗum ko laawal annabaɓe no annabi Moussa no wawno wiide Allah waɗamo tum premier ministre Allah no mo nomi o kono o wi hey komi faala ko ya waɗa ko famille etagol mo muɗum on heɓa geɓal mo muɗum on heɓa postu mo muɗum on heɓa moƴƴere wonara sisi yaagal musidɓe julɓe wonara sisi yaagal immoɗen wakkiloɗen e ndellore on famille on kon faala wolde ko wonira sisi yaagal
ko wallugol mo muɗum on heɓa eto falla mo oɗa ɗum ɗon hara hino harmi direct dalala dal gad utita gomɗi akkama suwala ka landena maɗe landeɗa ɗen fof muɗum ya Musa ko ayo Musa wala gada mananna alayka gomɗi min moƴƴike e ma marratan ukhra lawol goto Allah subhanahu wa ta'ala no andintindemo ko tawata na rampilugol ɗe lande ɗe o landi ɗo tun woni ko fuɗɗi e moƴƴade e makko neeɓi ka fuɗɗi moƴƴade e makko Allah daali no jeeya e ko tawno mi waɗanino ma neeɓi wana min aktartuka mi suɗikema afwan no jeeya e ko tawata mi waɗanino ma neeɓi idi awhayna tuma nde min wahayno ila ummika faade yumama ma yuha konko min wahayni e makko ko ɗo sonnajo heeɓi mo qur'an signal e muɗum wonde wahay jippike e muɗum oɗo sonnajo ko ɗum woni biro annabi Musa alayhi salatu wassalam tuma nde min wahayno enene ma konko wahayna ko ɗum woni ko wahayna kon ɓaawo annabi Musa jibinama tawi ɗon andi Firawna no waɗi sharia kala ɓiɗɗo gorko bani Israila jibinaɗo ko yo ware joni noon o jibini o hino yurminimo hino matinimo ɓiɗɗo makko on ware Allah kadi hino hoddiri oɗo waratake min wahayni e bo kanko sonnajo on ɓaawo jibini nene Mariama e ɓaawo jibini annabi Musa alayhi salatu wassalam min wahayni makko antikon iɓɓode fihi tumbu bobo fitta buuti ka nder keesuwal toɗɗode fihi tumba keesuwal ngal kadi feroɗa keesuwal ngal kadi fili yammi ka nder ilol maayo ngol yoolo arta ka suudu ma jokka haaju ma ko menen charsi ko hedditi kon fal yurqihil yammu ilol maayo ngon feroto canga hun kon feroto keesu hun kon bisahili ka penceng yaquduhu nangay mo hocce mo aduwulli gaño am wa aduwullahu e gaño makko ɗum woni ko wiyete kon Firawna lanatullahi alayh yo hande Firawna hino seeki caangol itti ka baaru ka caangol jalol caangol wiyetengol Nil mo seeki toon salndu addi yiltidir ka galleli makko o wi o ɓa wi'ama Allah no mari aljannaji canɗi no ila ka ley aljannaji o kankadi o mahi kuɓeje o hino canɗi no yilde ɗon joni noon keesu hon kon ari ha e ngol caangol ka salndu ndun seliri ɗon yollitoyi yaari ko ɗum woni ka galle Firawna lanatullahi alayh keesu hon kon ari jokki ɗon yaari ko ɗum woni ɓeygu makko wiyeteɗo nene Asiya on hoccimo Allah daali o algay somi feri kadi alayka e dow ma mahabbatan biggol minni immorde kan yiiɗoma wohino yiɗuma yiiɗoma wohino yiɗuma Allah mi torkema min kadi fero giggol mangol e an e durriya an on e dendanangal wonɓe jentade ko ɗum woni o tafsir Qur'an a e julɓe hedditiɓe ɓen wali tusma e fiyo a ne'e ala ayni e dow gite an harami ɗo ayni no wonaɗa ne'irede noon mi moƴƴinoke may ɗum ɗo fof Musa min na hande mi yiɗu magoy komi inni kon to wan aktartuka mi suɓikema na hande mi suɓima mi yiɗinoma neeti Allah no andintindemo fillitagol moƴƴere kenen ngo wonaali no bonna baraji koni kon e golle moƴƴe ɗen fillitagol seeɗa fimo on ɗa waɗanden yo andu hiɗa yiɗimo wona ko on ɗa fillitorde ko fi longintingol nden fillitande ɗon wona armude mi anda si ɗon famde tafsira on ide tamsi andutu kadi tumande yahayno tumande yahuno uktuka bandirawo maɗa on jaajama ɓa addama tan kadi ka présidentiel ton a jaɓali muynude kala endundu annabi Musa addana o salo muynude Allah hino hoddiri kadi ko biro makko o muynata fatakulu o ari o wi hal adullukum taw son acca mi tindinao alama yaffulu kombo no ne ana on o par ce que nde tawno annabi Musa jaɓali muynude nene Asiya e Firawna haaldi fotti jogitagol mo ɓiɗɗo hande kadi ɓe landike kala ɓeyɗo kala e annduɗo ka ɓeyɗo woni fii ko ara ɓe ndaara si on ɗon jaɓa e muyninande ɓiɗɗo maɓɓe on jooni on sey ko jiwum ari présenté kon yon taw son accay mumi tindinana on mono muyninana on o boobo mo ɓe wi o tindini biro makko ari maɗɗini mo tun endu ndun o maɗɗi o muyni ha ɓe addi lande molanaɗe fii ɗum kadi seeɗa ni wona probléme wil awa ɗum kadi en nodday ka numéro ji sen hewtoyi ka suratu Qasas en feññinoya farajanaka min ruttuma ila ummika faade ka yummama fiya muynumo kay taɗarro aynuha fiyo gite makko ɗen welta alego dimana fiyo on satisfait wala tahazana hara o sunaki fi ɓiɗɗo makko on wa qatalta nafsan warɗa wonki kadi yo Musa fa najjaynaka min danduma minal ghammi immorde gonsuno e immorde e wartede ñoke ko warɗamo kon wa fatannaka min jarribi ma futunan jarrabuyeji ɗuɗi molanaji on wargol wonki ɗum kadi en maray ha sen hewte ka suratu Qasas andi ka suratu Qasas e ka suratu Taha ɗo ko ɗo qissaji makko ɗin ɓuuri wonde kono ko o ka Qasas kadi ɓuuri yaññude sen hewtoyi ton e yaññoye musidɓe julɓe fala bitta yawɗa ñeeɓuɗa sinina duuɓi fi ahli Madiyana ko ɗum woni ka yimɓe Madiyanankoɓe mbi mana ko annabi Shuaib e alayhi salatu wassalam yahuɗa ko ɗum woni neɓuɗa toon inni ko Allah subhanahu wa taala faandi ɗon wonde ñiiɓuɗa toon
ñiɓuɗa toon sinina duuɓi ɓe waɗi ka tafsir wonde ko duuɓi sappo fi ahli madiana ka yimɓe madiana ɓen ɗum won ka annabi Shuaib summa ji'ita refti artuɗa ala kadami e dow eɓɓore nde Allah hoddirno ko ɗon artata ya Moussa wa sana'atuka mi suɗike ma mi waɗima spécial li nafsi fi hoore am mi rampilanima lamɓe ɗe waɗɗa ɗen fof directement Allah firti ɗengal makko ngal woni hentingal haala ka woni laaɓuka Allah yanñi ɓernde nden tawi hay naaɗiɗa ha walɗa bantiɗamo mettatamo e ƴeya e makko Allah waɗani mo ko ɗum woni koto makko Haruna waɗi mo nabiyun mursal lande ɗe o waɗana ɗen fof muɗum o rampilana Allah dali idhab yow anta an wa akuka e nene goto ma on mbi ayatina kono attention wondude e ayaji anne wala tan yawata on welsido ko ɓuuri e raɓɓuɗude fi zicri fi jantagol india musidɓe julɓe kala ka ibnu adama welsidi raɓɓen ɗini kuppi ko ɓuuri e raɓɓuɗude e waɗugol adkar haray moƴƴireji makko ɗin tardi haray moƴƴireji makko ɗin paani haray kataji ɗin firtike masiboji ɗin firtike neɗɗo on en tant que mi wadde ko wiyete kon adkar haray masiboji e jarrabuyeji makko ɗin hino fiɓi hino haɓɓi ala kadi yaara moƴƴireji ɗin hino firti hino yarude idhaba ya ila firawna faade ka firawna innahu firawna taga o bewi fa qula lahu wiya noon mo noon qawlan layyinan konngol newingol ko anndingol e goɗɗo so woni lanɗo ma woni mawɗo ma woni marɗo haray ko ya suɓno wowliranama laallah no gasa kanko yetadakkar o wajirata aw yakhsha ma o huula ɓe ari qaala ɓe wi rabbana joomi amen ɓe wi inna nano menen noon na khaafu meɗen hulidey an yafruta alayna nde o wurtoto e hoore amen o bewa e hoore amen o bonna men aw an yatgama nde o bewata e hoore amen o waɗa men ko Allah yiɗa yar laaki o utilisa jaggu makko ngun e hoore amen qaala Allah daali ko min Allah wi la takhafa wiyata on huluya innani min maakuma miɗo wondi e mo kono on anndi ko wino ɗen ko naane wondugol ngol nawatare ko kanko Allah mo wondi e maɓɓe hiɓe yawde bal ko gandal makko ngal wondi e maɓɓe asma o miɗo nana on yi seede on o ara miɗo yiya fatiyahu remo fa ɓuula wi on inna men rasula rabbika ko men nelaaɓe joomi ma fa arsil accuto ma ana wondude amen bani israil ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen wata lettuɓe wala to abdebihim wata lettuɓe ta makkindinɓe qad ji'naka min addanima bi ayatin mande min rabbika immorɓe ka jomma hollude ko men nelaaɓe aray noon wassalamu jam e kisi woni ala man ittaba al huda e kala jokkuɗo gonga kan inna menen ɗaɗu hiya kon ɗi waynama ilayna faade e amen annal adaba wonde no lette ɗen ɗe woni e hoore alaman kaddaba kala on fennuɗo nelaɗo on fenni deftere nden wata wallahu hucciti o sali gomɗingol qala honno innete fir'auna jaabi faman rabbukuma poro kere ko homboni joomi mon haranami ya Moussa qala wi rabbuna koni joomi amen o wi'ali ko Allah ma ɗum kanko fir'auna o wiyay awa ko kanko o tindini tun golle jeyɗoɓe on ko honno wayri fir'auna hino felliti o wata gollude ɗen golle ko golle gando woni feƴƴude ɗo qala wi rabbuna ko woni joomi amen miɗo yeetade makko hombo alladi ko on Allah jaata kulla shay'in okkuɗo kala hunde kalkahu tagu mayre o taguɗo ñongil tagi lingil tagi sondu tagi ibnu adama tagi jinna tagi bare taguɗo kala ko woni kon hunde non summaɗa refti o fewnide ko honno nde wurirta ko honno nde resirta ko honno nde natirta ko honno nde waalota ko honno nde moƴƴinirta suudu ayi firawno no felliti e bewre makko mo andina kanko wawi ɗiɗo mara capacité ɗiɗo ɗaalo wi hihi awa fama baalul ɓurunil ula ko honɗum woni alhaali ɗigireli feƴƴinoɗi yimɓe maynoɓe feƴƴineɓi ko honɗum woni alhaali ɓen ɗon awa joni ala wi no ko fi hoore men wonɓe yewtude ilmu ha gandal andugol fi ɓenno inda rabbi no ka joomi a fi kitabin ɗum no windi ka lawhil mahfus o inni awa Allah ma wata andutude ɗi fi ɗum fo o majjay o wata hoccutude fi ɓen fo muɗum ɗum lanni jillodirde e leydi ndin ɓen fo wata immitade annabi Moussa makil no la yadillu rabbi joomi am majjata mo andi kala ka ƴiwu woni mo andi kala ka leykal woni mo andi kala ka leɓol woni firawnan he awa Allahjo ma on o yejjita e andugol konto ɗum ɗo fo woni o moɓidira o inni wala yansa joomi an o yejjitata kadi alladi on Allahjo jaala lakum l arda waɗanɗo leydi ndi mahdan fontadi wa salaka lakum o naadani on fiha e mayri subullallahi wa anzala o jettini min assamai witti kasama ma an ndiyam fa akhrajname yaltiniri bihi saabu ndiyam ɗan azwajan noneji min nabatin immorde puɗi shatta sertori kolo ñaame e ɗi puɗi warau aynon an amakum nemoraɗi moɗon ɗin inna fi dalika wallahi musidɓe julɓe woni e nder ɗe ayeje ɗe jannguɗen ɗo la ayatin mandeji molanaɗi kono li uli nuha ko nande jomiraɓe haqqille yo Allah waɗe jomiraɓe haqqille nafayɗe min ha ko immorde ndi leydi halaqnakum min tagi on ko ɗum waɗi si nelaɗo Allah sallah sallam maaki e tippude o aya kullukum min adama wa adama min turabin wa turabun min al ard goto kala e mon ko immorde adama koye mbumboleydi taga wa fiha koye nder leydi ndin kadi no idukum min rutata o hay sa a maayi hay saka ka ndiyan yooliɗa ma ko kulle burure ƴakkuma ma a wuuga e machine ha muncitiɗa ma a sunna wontuɗa ndondi kaka nder leydi woni ko ruttotoɗa ya cheikh
wa min ha ko immorde mayri nukhrijukum min yaltin taw tarakan ukhra ilahol go bi mana immita gongol ka darga wala gadara ina hugom ɗimmen hollimo kanko firawna ko raɓɓiɗi kon ayatina mandeji amen ɗin kulla haɗi fof fi jikkiti o jaɓay si o waajitoto kono fa kaddaba o femmiɗi fof waɓa o sali qala o wi Musa ene a jiitana e armin li tukhrijana fiya yaltinne min ardina ittamen e leydi amen ɗin bi sihri ka sabu mbila yagal ma ya Musa ko ayo Musa yimɓe ɓe gonɗina Allah ɓen hay ko jeeyaɓe ka julɓe naafiɓe ɓe kamɓe koɓe hulani ko teddungal so yi fi laamu no piire fi imamu yagal no piire mo janngahi no jogo juulirde jogo almami yagal e yeeso jannguɗo ko kulol geɓe tun kala mo yiɗon no jingana geɓal andi ɗum ko mande kaafiri ko mande naafigi a wasi ko julɗo wiɗo la ilaha illallah juulo o hooro ande ɗum ko mande naafigi no musidɓe julɓe kamɓe ko teddule ɗen to woni koɓe hulani woni koɓe mapani a yiɗo ko ɗum directement kanko firawna o adresi e Musa ene e on armen li tukhrijana fi on yaltinnen min ardina itton men e leydi amen ndi bi sihri ka sabu mbileyagal ya Musa mbileyagal ma ya Musa ko ayo Musa siko mbileyagal hoolorɗa fala natti annaka wallahi min addanta bi sihri mbilew misili sifa ngu hoolorɗa fajal waɗu baynana hakkunde amen wa baynaka e maɗa mawidan fodore nde fortatel la nokoli fof nahnu hara men firtata nden fodore men lundotako nde wala anta wona an kadi waɗen kadi fot tumbodira men makanan e nokkure suwan fotodirde e terrain yaajuɗo hara jama on fof ara e mooɓo yiya ko honɗum men huway ma ɓe ƴoƴa e ma alana Musa make très simple mawidukum fodore mon nden kadi waɗen fotude waɗen yewmo zina ñande julde heɓe mari ñalande nde ɓe cuɗotoɓe yalta ɓe ɓornoɓe paroɓe yinda ɓe folotira joni ɓay nden ñande nodduɗen jama e nodda fo muɗum yalta wodi waɗen nden ñande wan yuhshuran nata e nde yimɓe ɓen kay yuhsharan nata nde yimɓe ɓe moɓoto duhan ara ka walluha arabimbila ɓe haldi ɓe fotti ɓe waɗi on dat ɓe wayno ndi hande kadi fata walla firawna hucciti fa jama o moɓidiri o kaydaw pewje makko ɗen fof tum mata refti o ari o moɓidiri bi hikko wiyete mbile qala lahum Musa annan Musa wiyani ɓe kamɓe mbileɓe ɓay ɓe tumbodiri mo waɗande ɓe da'awa taw si ɓe nangodira waylakum bone mo la taftaru wata on feno alallahi li bonen hoore Allah kadiban penale fa yushitakum sakko o halkira on mbi adabin ko wiyete kon lette wata on fenu liɓon e Allah tedduɗo towuɗo on penale sakko o halkira on ko wiyete kon lette ara mi torki on mi jeeji on wata on dartola wona mi dartiteɗo e jungo mo wona mi dartiniɗo ko ɗum e jungo mo wata on fenu liɓon e hoore Allah fa yushitakum sakko o halkon ay fa yuhlikakum sakko o halkira on ko wiyete kon lette tiiɗe ɗe ko wiyete kon e lette musuɗe annabi Musa waajiɓe ɗum ɗo hande annabi Isa annabi Yusufa kadi ko ni justement kankadi o waajorno yimɓe makko ɓen ka nder kaso wakati kaaba koni gomɗi perdimani tara kala fenɗo e hoore Allah ayle kamɓe mbileɗen ndeyotere battine maɓɓe Qur'an wiyen fatanazaw ɓe poɗodiri amran fiyaka maɓɓe ɗen mbaynom hakkunde maɓɓe moƴƴano wa tarru najwaɓe suuɗodiri condi ɗin woɓɓe mi akken ɗon tawi darto o no ɓuuri en o ko e gonga on ɗoɓɓe no wakkilo ɗen ɗaluɓe wi ɓe fottani honɗum in haadani yandi ɓe ande no ɓeɗo ɗiɗo la sahirani wallahi ko mbileɓe ɗiɗo ni wota on huluɓe yuridani koɓe faala an yukhrijakum konde ɓe yaltinto min ardikum ɓe ittan e leydi muɗum ndin e ko ɗum woni e bi sihri ma saabu mbile yagal maɓɓe wota on huluɓe darteɓe wakkileɓe ɓe wi ɗum ɗo ɓe fottani ɗum ɗo wayda baɓe naɓa bi tariqati komol musula laawi mon jani ɗin constitution ji mon ɗin ta joni ko kamɓe waɗata décret e travaux ji mon ɗen ta joni ko kamɓe occupé bureau ji ɗin ta ko kamɓe occupé fajumi u moɓidiri kayda kom pewje mon ɗen fof summa tu saffa refti aron janggo hara kon saffeji darto ɗon mon fo lay few o gada flagom ɗi malama alyawma hande man istala kala foluɗo ɓe ɓi hakkilgoy ɓe wiyali on malama janggo ɓe wi malama kala foluɗo ɗum ko gonga kala foluɗo janggo hara heeɓi victoire mo heɓata défaite aduna alo ɓe wiya Musa aɓawe tumbodiri imma an tulɓiya amma aɗoɗa bugade wa imma an nakuna amma menen men laato awwala man alɗa adiɓe bugade ko ɓuranma o andi kefeero kañum ko bewɗum ɗaaloy balsi kone algo buge fa ida hibalhum tawi yo ɓokkoy koɓe feeri kon wa e siyuhum e cawoye maɓɓe koy ko ɓokkoy e cawoyon koɓe feeri ɗum wonti bolloy e guite yimɓe ɓen yo hayyalu ilayhi hino waylito faade muɗum min sihirim saabu mbile yagal maɓɓe ngal annaha a sikkay ɗum tasa ko boddi noon hino yaaha ko raɓɓiɗi kon ka suratu qasas to ɓe inni fa ja'u bi sihirin azim woɓe addi mbile yagal molnagal Allah subhanahu wa ta'ala tigi manuno golle ko ɓe waɗi ɗon kon fa awjata fi nafsihi e annabi Musa suuɗi ka nder wonki makko hayfatan kulol Musa annabi Musa suuɗi kulol seeɗa ko ɗum woni ka nder wonki makko kanko annabi Musa alayhi salatu wassalam kulol ko suuɗi ɗon konno ɓe innen ka tafsir
nawatare ko kulol foolede o huli wona foolede o huli ko huli kota ɗum ɗo trompe yimɓe ɓen ko ɗum woni ha puusa ɓe e gonɗingol mbileɗe ɗen ɓulname wi directement laata hafta hulu innaka no an moussa antala ala kawan foolowo an kadi walqi ferima fi yaminika kon kon ka junngo ma talqa fo moɗay ma sana o kala ko ɓe golli ɗon kon he innama sana o anndu ko ɓe golli ɗon kon kaydu sahirin ko fewje mbile wallahi filihu sahiru allah malnata mbilejo hayso atano ko kala ngal o aafiri kala ka mbilejo aafiri allah malnatamo fawɗi a sahara ko mbileɗe ɗen fof suuyi directement sujjadan koɓe sujje ɓe ɓawa ferike tuggordu ndu wonti boddi moɗi dendanangal koɓe feri kon udditi hundu kon kadi fokkiti moɗude hay firawna lanatullahi alayhi ɓay mbileɗe ɗen yii ɗum nde tande naali ɓe suuyi ɓe sujji gal wi amanna bi rabbi moussa wa harun bi rabbi haruna wa moussa min gomɗini allahjo jeeyɗo haruna o e moussa andi so ɓe wino tum min gomɗini allah jeeyɗo windere nden ɓe hatti ɗon firawna no wawno wiide ko kanko wala firawna wi amantum lahu e on gomɗinimo qablan adana lakum ko adino yanande on innahu mi famino moussa aw la kabirukum ko woni karama ko jomon mawɗo mon allah ɗi o allah makko mo sihila jannuɗo on mbileyagal on suusatamo dartade kono on yiyay falaw qatti anna wallahi mi taƴay aydiyakum juuɗe mon ɗe wa arjulakum e koyɗe mon ɗe min khilafin immorde e luuto ndiwal falaw sallibannakum on say noon mi fempa ɓanndu mon hedditin ɗum fi judo in nahli ka julle tamaro wala taalamunna wallahi on annday ayyuna ko hombo e amen min e moussa achaddu adaban ɓuri tiiɗude lette wa afka ko hombo lette mum heddoto aaluɓe wi ɗum ko haaji ma lan sira kamen suɓotako ma alama ja ana e ɗo ko ari men min albayinat immorde hujjaji feeñuɗi walladi min acca o allahjo fatarana taguɗo men faqde ma anta qadin hu kala ko huwata ñaaw kala ko ñaawata innama taqdi andu ko wawɗa ñaawde ko marɗa doole haadihi hayata dunya ko eɗen gurdan aduna ɗo inna menen amanna men gomɗini bi rabbina liyaghfira lana fiyo yaafo min khatayana bakkatuji amen ɗin wama akrahatana e koko forsuɗa men alayhi e dow mu'um mina sihiri immorde mbileyagal wallahu hayrun ko allah ɓuuri moƴƴude wo aboka ko kanko allah subahana taala woni ko heddoto wallahi enen kadi heɓen sifa o iman mo ɓe mbileɓe jogui enen ko mandeji allah jelu woni ko yiwɗen tawi hani ɗum yo naalen itta en o naafiki yagal e fasiki yagal ko wonɗen ɓa enen ko en julɓe daare penale kowoni lagine daare fembugol baye kowoni lagine daare wujagol produit ɓolta ɓalli mum kowoni lagine daare janfodiro e wargol wonkiji kowoni lagine daare zinaji kowoni lagine daare ñamugol riba ñamindirgol jettindirgol kowoni lagine enen kadi faama yo musidɓe julɓe ɓe wi en o taƴi juɗɗen e koyɗen e lutodiral o fempi ɓe ka julle tamaro o fewtini ɓe kadi ka funnani ka nangen fuɗata ɗon o waɗi kadi kool o kooli mbaykoji makko ɗin proligité maɓɓe ɗen o uddita yitere nden ha o ŋaaɓande o koolida parolol yitere nden e tiinde nden fiiɓi mana hara ɓe wata hijjude ko ɗon ɓe puttini nangen ɓe wi woɓe fof maɓɓe ka tafsir guite maɓɓe ɗen nangen fettino guite maɓɓe ɗen si ɓe maayi allahu akbar kono ɓe wakkili innahu kowoni man yati rabbahu kala arɗo joomi makko mujiri man hara ko o bandijo ara o yalti golle saabu fa inna law warayno wodanimo jahannama noon mo naati e magge laya muuto o mayata fiya nder ton wala yaha ya wurata kadi gurdam nafaydam o man yatihi kala arɗo allah kadi muminan ko gonɗinɗo aray on ɗon kadi mali aray on ɗon kadi réussi kadi amila salihati tawi gomɗi kadi mo golli golle moƴƴe na imanu mai hotum o ardi fawlay karay ɓen ɗo lahum nodani ɓe addarajatul ula darjaji towɗi jannatu adinin aljannaji ñiiɓal tajirino ila min tata sengole majji allah hannaru cande halidina ko ɓe luttinteɓe fi ha nder ton wadalika ɗum ɗo jasau ko joddi man tazakka kala laɓɓinɗo hoore mum itti e penale wonɗe lagine e guyka e jampa e zinaji kon lagine e fembugol baye kala laɓɓinɗo wonki mum itti ɗum ɗon kon o aljanna wodani alhamdulillah innaka ko ɗum wodani ko arabe harayno enen en perdi wiyaka ko porto français harayno en perdi innaka ko fulɓe tumma ko soso tum o wi ko kala waɗɗo ɗum ɗo musidɓe julɓe wakkilo ɗen waɗe ɗum allahuma jalna maahum lagad o hayna gonɗimme wayni ila moussa an sikon asiri yaadude ibadeji yaɓe am ɓen ka jemma ɗo fadribe lahum piyanaɓe tariq allahwol fil bahri ka bahru yabasan ona yoruɗo lumbon e hoore jam la takhafota holo moussa dara kan ko wiyete hewtitede min ninoma ana maakuma miɗo wondi e mo wala takhshawata holo kadi yoolagol fatbahum jokkitiɓe firawna ɓe junudi wondude kono makko ngon ka bahar fakashahum ɓay ɓe ari ɓe ukkike ɓe wi yoɓe lumbuno moussa lumbiri noon anda kaynaɓe gotum suddiɓe minal yammi immorde ilol maayo ngon ma gashiyam ko suddiɓe ɗum woni pelle ndiyam wadalla firawn ɗahare firawna majjini kawmahu yimɓe makko ɓen wama hada o fewnali ɓe enen suɓen mo jokken ya bani israil allah dal kono e ɓiɓɓe annabi yaquba gad anjaynakum gonɗi men dandi o min aduwikum immorde gaño moɗon o ɗum woni firawna o aadanakum min fododiri on jaani batturil aymani ka sengo fello ñaamo yo on ar yewtiden ɗum woni annabajo mo on ar men yewta wa nazzalna min jipin alaykum e dow mum almanna ñaamete wiyeteɗo manna ɓimana doobi juɗaɗe wa salwa
ko ɗum woni e lacciri waɗande juuri nen ñonkulu ñaame min tayyibati immorde laaɓri ma razaqnakum komin arsi toon wala tatakaw wata on yahu wata on bew fihi e ñaamete on ko ɗum woni wata on ñaamu maro luttino ñaame fof lannon ɓay ko embere ko lanno toon min jippinta faya hillata ko jippo aleykum e dow mo gadabi tekkere anden wa man yahalil kala mo jippi alay e hoore mo gadabi tikkere anden fagad hawaray gomɗi o halkike dey haray gomɗi o perdi dey wa inni min la gaffarun wallahi komi yaafotoɗo bakkatu kono chartiji ɗinno toon goo liman taba ko onande on tuuboɗo wona bonnowo duumo e bonnere nde miɗo mari yaafuye miɗo maapino mi waɗata yaafuyen kono na sifa on ɗo mi yaafoto goo liman taba ko onande on tuubo o rutto ɗiɗi wa amana o gomɗini tati wa amila salen o golli golle moƴƴe nayyi ɗum maftada rekti o feewi musidɓe julɓe ko surutu tawbatiji ɗinni kala rampiliɗo ko ɗum woni ɗiɗo nayyi haray fellite Allah subahanahu wa taala yaafoto on ɗon bakkatuji makko ni Allah waɗen timminɓe ɗiɗo nayyi Allah daali hen hiwa ma ajalaka ko won ɗon hawjimma an qawmika ha accuɗa yimɓe maɗa ɓen haaɗi habboɗaɓe ardon ya Moussa ko ayo Moussa ko Allah nan Moussa maki hum ula'i ɓen yimɓe an hiɓe arde ala athari hiɓe ɓawan hiɓe arde ko waɗi mi acciɓe wa ajiltu mi hawju ilayka argol kama rabbi joomi li farda fiya welto e yaka hunnugol aadi arɗugol e leer duwa ɗo arede ja ɗum no sabimbina an ɓe halduɗoɗa fottugol ɓen yoɓe weltanuma jaka leetingol leer on tultugol leer on jaka ɗum hino sabimbina kadi ko ɗum woni ya wonu añaɗo ya wonu hayfinaɗo e junngo ɓe halduɗoɗa ɓen watten yeeli wonen hunnoɓe ahadi enen kadi musidɓe julɓe qala Allah daari fa inna menen kadi fatanna gonɗi men fitini min jarribike ɓawma ka yimɓe maɗa ɓe min mbaɗi ka ɓawma wa adallahum samiriyu oɗo wiyeteɗo samiriyu majjiniɓe ɓawma few o yittiɓe e lawol ɗaɓɓangol ngol on tawi faraja Moussa annabi Moussa rutti ila qawmi ka yimɓe makko ɓen gadbana ko moniɗo asifan ko suniɗo ko ɗum woni julɗo ko duwa monorde ko so tawi woni tin Allah kan tusama hande kadi o fiide o wawa fintode finto soppi qala wiya qawm kono yimɓe alam yaidukum rabbukum e joomi mon fodali on waɗan fodore hasanan labande afa tala aleykum e juutu e hoore mo on woni e neɓan on ala hadu aadi makko ndin am arattum ka on faala tun an yahilla fiyo jippo aleykum e dow mo gadabum tikkere min rabbi ko immorde ka joomum fahlaftum maw'idi ko ɗum waɗi ha lundi ɗon fodore ande min ni yon wonɗo rewon Allah kene min e capanɗe jeeɗiɗo moɗon min yaada ka mikat kon ɗum naade o yo kañum samiri yo majjin on ɓawa waluɓe jaabi ko ayo Moussa ma ahlafnamen lundaki maw'ida ka fodore ma nden mbi malkina e jeeyal amen mbi mana e sago amen walakin nas ko woni menen hommilnamen fawama awsaran dolle min zinatil qawmi immorde cuɗari yimɓe mana yimɓe fir'auna lanatullahi alayhi halkaɓe yoolaɓen ɓe hoccuno jaman e kanŋe kootani e chaine e bague kala ko ɓe rewɓe ɓornino e worɓe ɓornino cuɗari fof muɗum ɓe hoccuno fagadafna ha min firi ɗum ɗon noon min moƴƴini ɗum ɗon ko ɗum woni min jiiɗidiri ɗum ɗon e leydi batte puccu ko ɗum woni annabi e Jibril alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗon min jiiɓiri min moƴƴini kun ɗo ga um fakadalika kono ni alka samiriyu ferori kun ɗo ga ur e waɗani men ko rewetekum fakhraja lahum o yaltinani ɓe kanko samiri e jilan ga um jasadan markum ɓandu lahu hino wodani kon huwarum ko wiyete kon hunago en sikinoke fiiga um kum ɓaawa fa qalu ɓe inni hada ilahukum ko ɗum ɗo woni allahjo mon on ko ɗum ɗo ni ko duwa on rewde wa ilahu Moussa ko ɗum ɗo kadi woni allahjo Moussa on fanasiya annabi Moussa yejjutu woni yittugo kun ɗo ga um ko kun ga um o yehi ɗaɓɓutugol kanko annabi Moussa alayhi salatu wassalam ko kun ga um o yehi ɗaɓɓutugol ko kun o yejjiti hande kadi ɓe naatiri ni ɓe o kippori ni ɓe mutiri ni ko ɗum woni e rewgol kon ga um Allah daali ɓe haqqilali to woni afala yarawna e ɓe yiyali Allah yarji wonde kon ga um wawata ruttude ilayn faade maɓɓe gawlan konngol si ɓe tuggi kon haala kon wata jabade e ɓe yiyali ɗum woni he wala yamliku lahum kon wawanaɓe darran duñugol lorra martina wala nafa an wona poɗugol nafa ɓanna wala kad qala lahum Harun wonɗi annabi Haruna wiyaninoɓe min qabilu ko adi ya qawm innama fotinton ɓe ande on jari bora rewgol gawmona Allah ni inna rabbakum ande koni Allah mon jeeyɗo on arrahman fattabi'uni jokkelan wa ati'u ɗofta ɗon amri fiyake an ɗen qaluɓe inni min wakkilat min jaɓata ko wajjotoɗa men ko lanna ɓuraha min accata alayhi meɗen e huuri kunga on akifina meɗen ufino rewa kon hatta yarja ilayna Moussa arta si on ɗon ari wi'i men na Allah ni on say min wallinayi qala ya Harun to annabi Moussa hewti o wi ko ayo Haruna koto an
mamanaga ko onno haɗuma idira aytam tuma nde yinoɗa ɓe balluɓe majji allah tattabi'ani hanno jokkitala afa asayta amri e a yeddo fiyaki an ɗen qala yabna ummah ko ayyo nene goto on kayo ɓiɗɗo nene la ta'khudhu bi lihiyati tajo ko waare an ɗen wala birasi wona hoore an yo musidɓe julɓe jaka waare na hande fuɗɗi ja waare ko sunna dendanangal annabaɓe ɓen e ja annabi haruna e annabi moussa ja kamɓe kadi ɓe accuno baye ja na enen yiida baye musidɓe julɓe waare ko jeeya ɗum ka dina de mo acci waare haray o accali farilla kono o acci haray sunna annabaɓe ɓen fof maɓɓe na sunna mouhammadou tum accen waare nelaɗo maki e iful lihiya wa gassiru shawariba wa khalifu lyahuda wannasara yaafe baye ɗen pertoɗon ɗe hara on tusalde waare mekketake feppine labe kala mo yiiɗa waare mum no laba anduyde jokka kala mo yiiɗa waare mum no fippi yet laba fotodiri anduyde jokka anduyde goñede inde mekkede so wona ɗo leeɓi ɗi ɓurda juutude mbal koyonde sañce nde accite o wi inni min khashitu mi hulu an taqula fi wa tawi'u e haruna farraqta sendiri bayna bani israila hakkunde bani israila walam takkub a habbitaki qawli konngol angol awa ko fiita wowlanan ɗum ko ɗum mi huli min kadi mi jooɗi ɓay mi haɗiɓe ɓe jaɓali mi accidi ɓe ko ɓe woni comme mi habbima ha ara gaala kanko annabi moussa alayhi salatu wassalam o pewtiti noon e oɗo wiyeteɗo samiriyu lanatullahi alayhi o yehi fama khatubuka kon ɗum woni fiyake ma kon ɗum woni alhaali ma ya samiriyu kaño wiyeteɗo samiriyu kon ɗum woni golle ma kon ɗum woni alhaali ma ha ko fawma waɗugol koko waɗɗa ɗo gaala samiriyu wi basurtu mi yii bima lam yubsiru bihi konko ɓe yi'aali mi yii ko ɓe yi'aali mi janngi ko ɓe janngaali fa gabattu mi tami qabdatan tamande min asari rasuli batte nelaaɗo on ɗum bimana puccu ngu jibril alayhi salatu wassalam waɗɗino ngun ari ngun puccu no wiye farsul haya puccu ngurdam kala ko ngu yaaɓi ɗum ɗon wuuray mayata fa nabattu ha mi feri batte ngun puccu ɗon no e cuɗaari ko yimɓe fir'auna ɓen acci kon wa kadhalika ko wanani sawwalat li nafsi wonki ankin cuɗiranilan ko ɗum woni gollugol ko komi golli min turabi haatiri farashu jibril ko immorde batte mbumbulaydi batte kolce puccu ko ɗum woni e jibril alayhi salatu wassalam himo arno ka leydi mission ko ni wonno mi warri wala annabi moussa maki aw fadhab yahu puusu iwɗo fa inna laka min kadi mi haalanima hino fayima hino wodanma fil hayati e nder nda gurdam anta ɓula nde wiyata laami sasa memodiral ala annabi moussa alayhi salatu wassalam huɗimo kanko samiri o wi ko neɓuɗa wurude kala ibnu adama mo yiwɗa a dogay mo ha ngala hela ngala huuɓa kala mo yiwɗa a dogay wiyamo ta meman a dogaya ko ni kanko samiri kuddi ndin ko ni fawori hoore makko o dogi o hokki bururde ha o yehi ibnu adama o dogay ha o accita mo yiide kadi so yaari to o yi goɗɗo o dogay ha o accita yiide on ɗon kadi koni o gerdi ko ɗum woni ha e duuɓi makko ɗi lanni kanko samiri o maayi wa inna laka no wodanma mawidan fodore lan tuhlafahu allumdotako nde ɗum woni maayugol immite ko adi a yahude noon wanzur ndaaru taw ila ilahika fa ade reweteɗo ma ɗum woni kun kum moƴƴinde allah de kun jalta kum wontuɗo alayhi hoore mo asfan ɗaw finori rewa lano harriqannahu wallahi min sunnay kum thumma lanansifannahu retti men junjay kum fil yammi ka nder ilol maayo ngon nasfan e junjugol innama ilahukum ande reweteɗo mo on ka gonga allahu ko allah alladi on la ilaha ma la reweteɗo illa wa sona kanko wasi o yajani kulle chaine kala hunde ilman gandugol anda fi muɗum gandal andugol fi mum kadhalika ko wononi naqussu alayka min qissori e dow ma ya muhammad min ambayi morde habaruji ma qad sabaqa tawnuɗi gonɗi feƴƴi neeɓi ko adi arde men jannumaɗi foof hey wagad ataynaka ya muhammad gonɗi min okkima min laddunna e morde ka men gadi karan waji molanago ɗum wonde qur'anare man arada an kala ɗurniɗo nde o jangali nde o golliteri fa innahu harayno kanko yahamil o rondoy to yawmal qiyamati ñande dargal wisiran dolle bakkatu khalidina fiha hara kadi koɓe luttoɓe e nder on dolle bakkatu wasa alahum bonaniɓe yawmal qiyamati ñande dargal himlan dolle koɓe rondi ɓay ko gasayɗo yawde ka yiite jahannam yawma yunfaku ñande wuttoya fi suuri ka nder aladuru wa nahshurul mujrimina min moɓoya bandiji ɗin fep yawma idin nden ñande zurqan hara hiɗi jolkidira hiɗi kolmidira yatakhafatuna hara hiɓe suuɗa hiɓe joltina baynahum hakkude maɓɓe konguɗi ɓe sonodiri hakkude maɓɓe illa bistum darano on ñiɓal kaduna illa asharan sowona balɗe sappo ta noon no woodi e maɓɓe wurunoɓe duuɓi temedere woɓɓe capanɗe joyi kono hakke ko tawi aduna on fi on ɗon lanni ɓe yejjiti fi on ɗon kala weeli foti ko ɓe naɓuno fi ɗum ɗum kuppi waniɓe asi ko balɗe sappo allah daali nahanu alam
ko minen ɓuri andude bima yaquluna sabu ko ɓeni wolde ɗon ko id yaqulu amsaluhum tumande wi'uno sifaɓe maɓɓe neeɓi tariqatan e laawol goo ɓen ɗon kañum wi'ino desa in labittum on ñiɓal karna illa yawman so wona ñallal wa yasalunaka ɓe landadema anil jibal fiiɗe pelle ɗe no janɗi e ɗe no mawni e kadi si dargal no darade ɗeɗo kadi ko munceteɗe kadi Allah no wawi muncude ɗe kadi faqul haalamɓe yansifuha rabbi joomi am wifayɗe muncayɗe nasfan e cifagol e muncugol e ɗiggingol fa yadaruha o acca leydi ndin qa'an hindi wonti boowal safsafan laaɓundi poye hentini a daroto ko nangen fuɗata ɗum pu'ina yitere ha ko nangen mutata ɗon a haynota ko hay e hunde la tara a yiyata fiha e nder leydi ndin iwa janka towiti wala amtan wonaka jolti sa wallini fo woofonde funnange nde talloto ha hirnange nde heɓatako kande tappo yawmadin nden ñande no yettabiuna on jokkay on fof mon adda iya noddowo nden ñande on jokkay mo on jaabotomo la iwaja lahu nde tawata noddandu andanɗa hoorema selirgal alanandu bimana ko asratil noddata kon yo yahi ka dangal wa khashatil aswatu hitoji ɗin fof yankinano lirahmani wonande Allah fala tasmau ananata ɗon nde ñande illa hamsan sona hito teppe ɗen ko yahete kon gir ko ɗum woni hamsan ko ɗum tu woni ko nanata ananta goɗɗo no wiya yaaɓilan he acce yarindoy acce heɗodiɗen ɗum ka kaɗuma ɗo wona ɗon yawmadin nde ñande laata on fa u shafaa tefore nden nafata illa man adina lahu rahman sona on mo Allah yanani yo tefane wa radiya lahu on mo weltori ɓawlan konngol mum ko tuma Allah werefi golle maɗen tawi ɗe welimo konnguri maɗin welimo ko woni tun hino manki on sumati o yamira noon ne laaɗo ma goɗɗo goo yo tefane yaaramu kanko Allah mo andi ma bayna aydim kon contri yeeso maɓɓe oma halfam e kon contri ɓawa maɓɓe kamɓe noon wala yo heetona ɓe hoɓidaki bihi e makko kanko Allah ilmo gandal andugol fi makko wa anatil wujuhu gueece ɗen fof yankinano lil hayyil qayyum wonande o Allah jo wuruɗo ñiiɓi e gurdam wakad haaba gomɗi perdi man hamala kala rondiɗo zulman tooñe nde ñande foti noon ko tooñugol hoore mum foti ko tooñugol ibnu adama ɗimmo mum foti ko tooñugol Allah ɗon andi ende kino dow to wonde tooñe ɗen ko tati tooñugol Allah ko shirkangol mo mawigol mo mari ɓeygu ma mo mari ɓiɗɗo ma mo mari Allah jogol ɗum ko kanko tooñuɗa tooñugol hoore mum Allah yamirama ya huuron ka huude o haɗama ya acciron ka accude ɗum ko hoorema tooñuɗa saabu lette ɗen koye hoorema artata tooñugol ɗimmojo mum fenugol hoore makko wujjugol mo zinugol ɓeygu makko ƴattugol jawdi makko ko nantata e ɗum no andirɗen noon tooñe kala rondiɗo noon gotel façon e ɗe tooñe ɗo tati qur'an wi waqad haaba haray gom ɗo perdi wona min abdoullahi ka lawoni wolde on yamal kala golluɗo min asalihati immorde golle moƴƴe ko watay kanko muminum ko gomɗinɗo fala haafu wata hul fus zulman tooñede wala haduman wona ɗuytanede moƴƴi makko ɗin wata hul wa kadalika wonni anzalnahu men jippinir nde qur'anare wallahi qur'anan ko nde janggetede arabe en e haala arabe qur'an wona jangetede e manin kade wona jangetede soso wona jangetede pular sabu no woodi e woɓɓe sa naniɓe janggande a taway ko sosore laaɓude ma manin kaare laaɓude ma pular laaɓugal a waray ɗum hana qur'anare nden ko jangetede e haala arabe e kadi ɓe janggayɓe ɗi haalaji maɓɓe surtout ɓe bindin kuu haray qur'anare nden duwaka waylede ka bindi pular qur'anare nden duwaka waylede ka bindin kuu nde duwaka waylede ka chinois tafsir mayre on ino selli ka wayle kala hunde kono amma ƴiyal nassu qur'an on kaka haala arabe windete ɗum ko teddungal ɓe manin kaɓe musidɓe meɗen surtout ma kamɓe en waɗaniɓe on waaju en waɗaniɓe on message solennel yoɓe reenoy ɗum wa sarrafna min fensite fihi e nder qur'anare nde min alwa'idi immorde kambaji la'allahum nogasa kamɓe yattaquna ɓe hulay Allah aw yuhdithu lahum ma ɗiɗo kambaji fuɗɗitanoɓe dicran waajita golɓe ɓa har ɓe wowa waajitade fa ta'ala allahu allahu on towi almaliku lamɗon alhaqqu ka gonga wala ta'jal wata hawjam ndel qur'an nde qur'anare yo muhammadu min qabli an yuqda ilayka ko adi nde gaynede jannede ma wahyu mayre on wa qul wiya rabbi joni zidni ɓeydana ilman gandal andi sifa o aya hino ka suratu qiyama kadi la tuharriku bihi lisanaka li ta'jala bih wota dillinir ɗengal mangal saabu hawjugol janngol nde qur'anare feno ka wahay fuɗɗi jippade tawi so jibril fuɗɗi fiinude nelaɗo ɗum no jibril gayn tawa nelaɗo jaaɓi haala kan cecaw e janngugol ɓe mana kulol fiwota o yejjuto wona wasi ko yawre e wasere nedi ɓeni warde kamɓe nelaɗo Allah noon wi ɗum hana karama ko ma ko duwaɗo ne anede si karama ko ma no fiinudema simo jannudema ko ya jooɗo jentoɗamo ha o gayna hay sa heeɓi ko a famali mo a landitotako ko ɓawo a gayni landitoɗamo noon ko faalaɗamo landitade kon ande enen ko angal o needi respectugol karama ko mum teddina karama ko mum ko ɗum woni haɗude heɓen gandal ma wawa heɓude gandal tawa barki ala e maggal so daarimaɓe meɗen ɓe ɓahi ɓe ne anino karama ko maɓɓe buy e maɓɓe jangga kono ɓe heeɓi barki gandal ngal
iɓe gayni haaju ka juulirde hunde huwetake ɓe hewtali e hoore ɓe ala ganda. enen on yiyay woɓɓe meɗen hino hunji qur'an riwaya hafsuo e warsuo fo mo hunji ka hoore makko hunji hadiseje buy kono yiyay ka juulirtako saffa ɓawon hunde o hullitatake hunde o teddidirtake so ala ɗon hunde o habbortake. donc holli gandal no woodi kono barki ala. teddinen karamakoɓe men ɓe ne'ano ɗen ɓe waɗanen ɓe ɗoftoɗen ɓe. on yi ɗo ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo mawnude e tagore nden ko on Allah ñaaɗani ɗo wota waɗɗum yo ɗofto karamako makko ha on gayna jannudemo. toroɗa Allah yo Allah ɓeydane gandal saabu gandal ko heeɓi wono fandi. wala gaɗa hidna gomɗi mi yahudi ila adama faade baba mi adama min qabil ko adi fanasiya kono yejjiti ahadi ndin walam najid lahu min tawanomo azman ko fiɓuɗo fi firtugol aadi ndin mbi mana aadi ndin firtormo hino firire noon e tafsir goo hino firire kadi min tawalemo e hunnugol aadi ndin mbi mana ko fiɓunoɗo mbi mana ko desudunoɗo hunnugol aadi ndin min tawranomo ɗum min tawrumo o firti ko wiyete kon aadi ndin. ay ɓenni en ka tafsir min tawanomo hasman wa azimata rijal mbi mana ko fiɓunoɗo mbi mana fi finde fi hunnugol ahadin. wayrugol no antetemande mi wiyanno lil malaikati malaika ɓen isjudu sujjani li adama fasajadu ɓe fof ɓe sujji illa iblisa iɗon andi on ɗon na o malaikagol surat kafi haalani e kana min al jinni fo fasaka an amri rabbihi en jangi ɗum ko kaf e darsu min feƴƴiɗo aba kanko o sali fa qulnamin ya adam inna hada andu ay o saliɗo ma sujjande ay fo sujji sowona kanko ka oɗo aduwullaka ko gañoma wali zawjika e ɓeygu ma ko gaño ɓeygu ma rene falay hor janna kuma wata o yalti on min aljanna to itta on ka aljanna fatasuka sakko soñjo ɗon malki seɗon pampon inna laka no wodanma ka aduna ɗo aljanna ɗo allah ta juwande a weletake fiha ɗo wala ta ara a holata wannaka no wodanma no an la tazuma o aɗon ɗatake fiha ka aljanna ɗo wala tabo ha a wirtotako donc ete tabiton e o aljanna ara iblisa yaltinali o fo waswasa ilayhi cheytan cheytane naati soyin siniɓe en addina tafsir mum ka suratu bakara qala wiya adamu kayo adama hal adulluka taw si a acca mi tindini ala shajaratil khuldi e dow leggal ngal ñamata luttine ka aljanna ga wa mulkin e laamu la yabulangu follota ko aduna taw si a acca mi tindina ngal ñama on andi no iblisa o yaltinanoma ka aljanna ka ko boddi ndi wonani mo saabu o naati ka aljanna ko kayri wuufimo no ɓe addigani en ka qisasul anbiya ɓe addi ka tafsir ji defte ɗen wonde ko boddi ndin wuufimo ka hunduko tawi relation no wonno hakkude makko e boddi ndin heɓe welduno feynoɓe fof ɓe wonno ka aljanna law ko ɓe jaatigui donc ko ndiɗo no boddi wallitimo ndi wuufimo ka hunduko makko ko ɗum woni ndi naatidi e mum har ndi boddi ko towno ndi ɓurdi laɓede kulle bururi ɗin fof on say Allah ferti koyɗe ɗen o yoɓiri ndi piiji joyyi no jeeya ɗin piiji joyyi wonde manna awa ndi waɗama ko ɓuuri hulɓinade e kulle burure ɗen hari ko kayri wonno ko ɓuuri e laɓede e kulle burure ɗen a kadi koyɗe mayri on kadi ferta raɓɓinɗina piiji joyyi amma tatiji ɗin heƴataka addendi ɗo en noddoyay kadi numéro ji wiwɗen 68 60 53 09 ma ɗum 60 60 53 09 intercell selcom sotel gui orange fo muɗum ko même numéro on sayi ɓawo tindiniɓe fingal leggal sa kala min haɓe ñamingal nene Hawwa woni sabu puusugol on kadi yoɓira piiji 15 baba Adama e nene Hawwa hawta yoɓira piiji 10 nene Hawwa e ɓiɓɓe mum rewɓe hawta yoɓira piiji 15 personnel ji bimana sanction ji nawde de aray ko joddi moƴƴiri bimana ko joddi wondundi e leɗɗe legoy aw ɓe ñaami leggal ngal tunɗon e ɗon fa badat lahuma feeñani ɓe saw atuhuma ɓornateri maɓɓe ndin bimana feeñani ɓe ko mestata ɓe konsi feeñi mbimana awraji maɓɓe ɗin coñci maɓɓe ɗin wiiri acciti ɓe ɗon ɗum ɗo no jeeya joddi ko ɓe yoɓa kon ko en anndu naas ko joddi moƴƴiri coñci maɓɓe ɗin ñorti e maɓɓe wiiri haɓani awraji maɓɓe ɗin yaltitiri ni ɗum ɗo no jeeya joddi ko ɓe yoɓa kon e nder joddiji ɗin 10 wo tafiqa ɓe natani yaksifani ɓe hela takka alayhi e ma maɓɓe min wara fil jannati haa ko aljanna on waso adamu ndaare annabi adama yeddi rabbahu joom makko fagawaho bewi ko ɗum Allah wino en nanen ɗa walan najid lahu azman min haldidi e makko o yejjiti min tawanomo ko wunno waade ko firtugol ndi aadi ɗo ko ɗum Allah faandi ɗo e Allah subahana taala daali qala Allah summa jatabahu rabbuhu refti joomi makko suɓitimo saabu tuubugol makko rutto fataba alay o jaɓanimo tuubugo yewa ko haada o fewnimo qala Allah daali hedita jippe min ha wonka aljanna ɗo jami'an o dendangal aw
Hawa uɓingu mawo Iblisa alayhi la'natullahi alayhi o jippe ka leydi ba'dukum mega e mon li ba'dun wonan dewga aduun ko añodiroye ɗum moƴƴa fa imma ya'tiyannaka amma noon si arima minni immorde kan hudan peewal ɗum woni kala nelaɗo mo minili ko man ittaba kala jokkuɗo hudaya peewal angal fala yadillu haray on ɗon majjata wala yashqa o malkisatake faman aroda kala noon ɗurniɗo an dhikri e gaye waaju an go qur'an arenden fa inna law haray no waɗani mo maishatan nguure dankan ittuɗo haysko lanɗo ka hoore leydi ɗo haysko milliardaire on ɗon tawa e gurdam makko ɗa hino ɓitti hino faaɗi wona suruhu min moɓitoyama kadi yawmal qiyamati ñande dargal min immintinoyaymo ama hara ko bunɗo qala inna rabbi joni lima hashartani ko fi hon ɗum immintinɗalan ama komi bunɗo wagad kuntu gomƴi mi laatinoke ka aduna basiran miɗo yiwde qala allah daala c'est très simple ko waɗi ɗum mi toñama kadalika ko wonani atata ka arduma ayatuna ayeji amen ɗen fana siita ha yejjutoɗa ɗe wiiɗa mara tan janngugol yejjutoɗa qur'ana hare nde wa kadalika al yawma tunsa ko wononi hande kan menen kadi mi yejjitira e man kala wuminɗo gite mum ɗen udditalɗe o janggi qur'ana bimbi kikiɗe o gollitiri o yimmotolo ñande dargal ko bunɗo yo allah dandu en wa kadalika kono ni najisi min yoɓirta man asrafa kala feƴƴintinɗo walam yuɓmin taw o gomɗina bi ayati rabbihi ayaji makko ɗen wala adabul akhirati wallahi ko lette ɗen ka lahara ashaddu ɓuuri tiiɗude wabuka ko ɗen hendoto yo allah dandu en lette aduna o lahara o natere maɗe lahara ɗen afalam yaadi lakum ene feeñanali on kam heewi a halakana ko min halke qabilahum ko adi ɓe afalam yaadi lahum e feeñanali ɓe wonɓe yeddude fewndo ɗo kam ko jelu a halakna on komin halki qablam ko adiɓe minal quruni immodde guireli ɗuɗuɗi tawi le ɓen no marno jawle e laamu buji sakko onan hara ko ɓay onon hiɗo mari jawle e laamu hara ko ɗum watta min wata on halkude e ɗum feeñanali ɓe kamɓe fewniɓe fewnoɗo ɓe yamsuna hiɓe yahude fi masakinihim e nokkeli koɗirɗe kaɓe yahudunoɗon ɓe tawa pelletele ko yimɓe huɗunoɗo ɓe halkama pelletele ɓe halkaɓe ɗo hino ɓuuri ɓe doole eɓe famali ɗum ɗum waɗa yoɓe waajito kamɓe kadi inna fi dalika ande woni e ɗum ɗo la ayatin maneji ɗiwlinnu ha wonande jomiraɓe haqqille walawla kalimatun sonano konngol sabagata aditingol min rabbika immorde ka jomiwa la kana ɗe lette laatatono li zaman kolodirɓe e maɓɓe wajalun elajal musamman wiyangal sonano ko aditi konka allah wonde en netti nante ha kala hara e ko tawi kon windama e lajal musamman wiyangal wonde lette ɗen ko ka dargal arata ɓe wonɓe yeddude fen ɗo kamɓe lette ɗen ɓe kolodireno kono fasbir muñño ala ma yaquluna e dow ko ko ɓe on ma wolde meɗen andi ɓe wolde ma haalaji muusuɗi o nanay ɓe innamo waare ba on ciikuli o nanay ɓe wiya madrasa ɓe moddarisa moddaresa wallahi o nanay woɓɓe no wiira ɗum buumi ɓen ɓe wiya ɓe ninjaa kala kollitiro qur'an e sunna ɓe mari inde bonde kanude saboteur nde ɓe fawata e hoore makko allah daali muñño ayi ɓen wonɓe wowlude ɗum muñño ya mouhammad ko ɗon ma wolde komo sabbi bi hamdi rabbika subbo hino yetta joni ma gabla tolo e shams ko adi nangen fuɗude o gabla ko ruubiha e ko adi nge mutude bi mana ka subaka e ka a futuro e ka alansara wa min ana illayli e ka tombere jemma futuro e geeƴe naati ɗon fo sabbi subbo hino wattora fannaare e ka seraji ñallal fana on kadi naati ɗon la allah kano gasa on tarda ko ɗum woni a weltoyto inchallah a weltoytole kono noon charte ko ya muñño ko ɓe on ma wolde kom juula waɗa subbu hinanagol allah e ɗi waktuji ɗi kontuɗen ɗo wala tamuddanna wata fonto aynay ka gite maɗa ɗen ila ma matta'ana ɓe naɓa faade ɓen ɓe men dakmite e muɗum aswajan noneji jawle meɗen okkoriɓe min e muɗum wata ndaaro ɓen sakko sunoɗa konko men okkoriɓe zaharatal hayati duniya ko cuɗare gurna aduna ko piindi no wande piindi ko ndi laɓa o ndi fof ndi sama e ndi ñolaka piindi ƴettatake ñaame piindi ƴettatake yare e si on faami ko dimɗe ɗen siri moyi ko ɗum ɗon nafata kala ko yiwɗa men moƴƴike min nemini e ɓe bomɓe wonɓe men yeddude andu ko piindi aduna ko ɗum waɗi so nelaɗo ma kenno kugo wa ida ra'ayta allaha yu'ti l abda ala ma asihi min addunia fa innama huwa istidraju o sa yi allah no okkora jiyaɗo ko aduna ɗo kala ko o faala ka aduna ɗo e hoore yedduru allah ko woni yeddude le ta sikku ko giggol ko suynugol mo allah subahana wa taala daali e linaftinahum ko fiyo men jarriborɓe ko fiyo men fitinirɓe fi e nder ɗen jawle ɗe men okkorɓe waɗi ko rabbi ka ko arsike joomi ma on hayru ɓuuri moƴƴude wafuka kon kadi heddoto ɗum woni aljanna wa'mur yamir ala ka ɓeygure ma nden bis solati juulugol wota salligo yaha ka juulirde acca ɓeygure ma nden allah no andi fi men ko ɗum waɗi so jippini o aya yewtere nden koye nelaɗo wonno ko tugga fendo nden ñande kono nelaɗo kanko o accatano ɓeygure makko nden o yaha o juuloya bal ko tuggama e makko sondu ko koɗo maaro kono ko geenal ngal ɗo ɓarorta ko ene mofte makko ɗen haalanan
ngelo e ala jiiɓe hannde salligotoɓe acca ɓe ngure mum no yaha juuloya yamirtaɓe ɓe juuli siyaha sewti landiratako so ɓe juuli donc Allah dal yamiri ɓe ngure ma nden juulugol wastabir alayha tabita e julde nden la nasalka min landaki marifikan arsiki ande ko minen liɓata dépense nahan ko minen narsugo ka woni ko arsika e ma wala agibatu battane moƴƴe ɗen wodani li taqwa wonande hulɓe Allah ɓe wa galo ɓe inni lawla yatina hanno aramen mbi ayatin mande min rabbi hanno o addana men mande min rabbi immode ka joom makko heferaɓe ɓen wiide ɗum ne laaɓi Allah dal walam ta'timi